Kinongilam kaseng Giant Revolutionary Council JRC Central Body menta kasengi kalitbu da jingthoh hakamat Superintendent of Police West Giant Hills District hakajing edai bat kajing don ki kalikit masi bean basharan tu sa Bangladesh. Kadgum kajing itu jong Presiden ulang bakite ki kali ki wana Assam border Meghalaya nathan mukro baratu. Klelit pat chakhanduli narting ban pinpoy haduk dauki bat nang ni kinsasaran pat sa Bangladesh. Shushu uloong begini ki masi kim dan satiai ki kot kisla ki bapit bebyang kum ka fitness certificate kabalayo na ki doctor veterinary. Uloong bagani kan bu pat haka jingma ni ki wei pat ki jingri banyo i ki jingpang mabunjan. Hadian mikladep banya kendu padu additional SP kila bu i ki jing kerpat hu bodi ban shim kya ya ka kam kanang ban la ban te lakam ya ka jing shalantu i ki masi sa Bangladesh. Ada deyo ichem waka haga office yang SP de chemi waka additional SP he to wa complain hagini ki wabun ki benta ki wa le kajing ya khaii to ya ki masi hamtam cha ki border yang ka Bangladesh ki wami na ki than borto terter na ki area yang ga Assam te ine yang san snaw khie he to wa gani ki benta man ko wi ko wakta ya ka yok ka kot apo ka jela gyong i khamtam hawa palai ya kamar ya gimar khamtam gimar bam mardi yo palai ki chaki bar yang ka jela gyong i ni te daw ine liang ka JRC simi ka bantaw complain ya kani ka kam he to wak jing e yang ka chnong ka thaw gyong i ni ki dawa ile sa ti mar bam mardi hado ka ni bonse ni ya kimar na palai chabar yang ka jela gyong i ni te daw i chemi le bun wak tu kimar kiwa mung biang gi ya ka certificate na galiang yang ka negaliang yang veterinary hay to wakaman open biang jadi certificate ichat ikia yang gitu gimarat nete daw bonse gimarat po gi neta ki negita ki area yang ka Assam sia ki chini wanra ki churup bai kijut wanra ki churup bai kijut ki kijut wi bi na ko wi gimarat na ko wi gimarat nete daw bonse here ite i rukom san rukom ri ya gimarat apo ka ni kejela yang i mot wat ki la gimarat ijo he nete daw ichim kia ya ki ka complain ko yo ina kinong dai do hai ju kon nang nong ri masi le hai to wakaman u te la kam ye gani ka kam ko wa mto le lan go cho palat bon sen hi yo to ki em kon em sla ki wa ki to di ka tu kan ni kani ye man ci benta em ki kon hun san bhalang le ki wa involve sa gani ka kam ki wa ye kre lang chrup wa gani kaman upalai ya ka masi chabar tane te da mod ikin tu ya ka office yang USP hai ju ipor wa ki wura ki wa pai ya district yang wa pai bini ki duduk ki police outpost pura ter ki wana do naral yang aduk pramer wat kiwi ki area ki wahap hakani ko wesen te kyong i ite daw i bo ki jing tu ya ka office o pat benia umhog dia kam kini te ni